උන්ගේ 2 කිලෝමීටර් රන් එක නැෂනල් ටීම් එකේ තියෙන්නේ විනාඩි 7යි තප්පර 30ක්. වැඩිපුර විනාඩියක් ඔහුට දීලා විනාඩි 8යි තප්පර 30කට සිලෙක්ට් කරන්න බලනවා. ඉතින් විනාඩි 8යි තප්පර 30ට අඩුවෙන් දුවන හැම කෙනාම සිලෙක්ට් වෙනවා එක්තාරාමයට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සෙන්ටර් විකට් එක බෝල් කරන්න. ඉන්දියා ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක මම දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ගිහිල්ලා මෙවැනි දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි හයි පර්ෆෝමන්ස් එකක් එක්කට ඒ දේ කරලා අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකට අපි හොයන ක්‍රීඩකයෝ ටික හොයාගන්න බලනවා. පන්දියවන විතරක් නෙවෙයි පිටිකරුවෝ හැටියට දඟ පන්දියවන එක මේ හැම එකක්ම අපි කරලා තියෙනවා. අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු එක පිළිතුර තමයි අපි දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් පළාත් වෙන අපේ පුහුණුකරුවෝ ඒ රට පුරාම ඉන්නවා. ගොඩාක් ක්‍රීඩාම් කරලා ඒ ස්ට්‍රක්චර්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන ඇවිල්ලා ඇත්තටම මගේ ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් හිතේ තිබුණු දෙයක්. හේතුව මම ගාල රත්ගම් ප්‍රදේශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් ආපු නැති ගමක් ඒ වෙනකොට 2002 2003 වගේ කාලේ වෙනකොට. ඉතින් මට හැකියාව ලැබුණා ඒ වගේ ගමක ඉඳලා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. අවුරුදු 17ක් IPL ක්‍රීඩා කළා. ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රීඩා ගොඩක් ක්‍රීඩා කළා. රටට ටෙස්ට් one day T20 ක්‍රීඩා කළා. මම හිතුවා ඒ දවස්වල මම වගේම තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් හෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් ඇති කියලා. ඔව් මට ඒකට අවස්ථාවක් හදන්න විදියක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ අවසන් ලෝක කුසලානයත් එක්ක ලොකු කතාබහක් ඇති වුණා. මේ ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එකේ ක්‍රීඩා කරන්නේ දක්ෂ අය නෙමෙයි ඊට වඩා දක්ෂ අය එළි ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම හිතුණා අපිට කොහේ හරි තැනක මිස් වුණාද කියන එක. ඉතින් ඒ දේ හොයන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. තුනක් දැම්මද? Action එක තාම හොඳයි නේද? මට තමයි දාන්නේ බුද්ධ ගා. මම ඇක්ෂන් එක දැක්කොත් කියන්න හරියට. 108 किसे दाने में नोआ बोले कोई पहले कोई अलग है ना यहाँ गाँव से ना फिर ना देखा गाँव में सीएंग आडू नहीं देखा दाली बराई थैंक यू अरे यहाँ पे फोटो मार्क करेगा ना बाने थैंक यू बॉलर लॉस करने बोला सब तुम लॉस करने बोला हम तुम थैंक यू பி மினோஷ். சரி, எங்கேருந்து வரீங்க? நான் கேண்டிலேருந்து வரேன். எப்படி இதை பற்றி யோசிக்கிறீங்க இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமை பற்றி? இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து போல் பண்ணீங்களா? ஓ, என்ன ஸ்பீடில் போட்டிங்க? போல் இன்னும் பண்ணலையா? ஓ, என்ன மாதிரி உங்களோட காலையில் நடந்த ப்ராக்டிக்கல் வார்ம் அப் எல்லாம்
நல்ல ஒன்று ஓ ஃப்யூச்சரில் என்ன சொல்ல வாரீங்க? ஃப்யூச்சரில் இது வந்து ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அமையும். சரி. நல்லா போல் பண்ணுற மாதிரி ஓகே. சிறந்த பிளேயர்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கலாம். காலையில் ஃபிட்னஸ் எப்படி இருந்துச்சு? காலையில் ஃபிட்னஸும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு, ஆனாலும் அதை தாண்டி வந்திருக்கோம். எல்லாமே ஒரு கடவுளோட அருள்னு தான் சொல்லுவேன். நீங்கள் மாத்திரம் வந்திருக்கீங்க, இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்களா? பெட்டிக்கலோலேருந்து நான் வந்திருக்கேன். இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆள் அறிமுகமானார். மிச்சங்களை எனக்கு தெரியாது. நான் மொரட்டோ யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து அப்படியே வந்து. மொரட்டோ யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறீங்க? ஓ, நான் பிஸ்னஸ் சயின்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சுட்ருக்கேன். எதிர்காலத்தில் சின்ன லசித் மலிங்கி ஆகலாம். ஆசை இருக்குதான், எனக்கு கடவுள்கிட்ட நாட்டம். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ உங்களோட பேட்டிக்கு. ஓகே, வெல்கம் வெல்கம். Follow them,